Hichi LA Cell Collection YouTube channel ki thu pidingin Facebook lama page a kisimin YouTube galut khelwa Facebook a kuna video na vet theide hi tai chule hichi page a hi video thungai num ta le lim kidang leisi chunga mun kidang le munum ta ho thilma zat chum le building construction lampanga he dia poimo ho ki hin koi de hi in page link hi description a ka hin koin hichi video vezo sin lungsi ta light ni na bol pi divin ka hin ti mu ve light na bol lo le thil ki post ho dei banga na mu lo de hin het na belap na ding tam ta na thla su di ti na hi hiji chun hichi naga light na naman na ding jong om pu in phat shot lut di jong hi lo ji in lungsi ta light button chu iga me su ke divin ka hin ti mu ve Saint Mother Teresa hinkho thusim hin ji limang haukip a hin simdo LA Cell Collection Saint Mother Teresa hi nisim somni legup August sangkhajaku som kumin apingin nisim nga September sangkhajaku som ko lesagi in lopi nagam zonin anachi ta nahi ama hi Roman Catholic sa kho hogutta sister le missionary minthang ta hin ahin khu atamzon India gam Kolkata khopi to Kolkata tia ki heta ana umen ahi ama hi Macedonia tia ki he gama ping ahin Albanian nami Kosovo a hungku nahi chule Saint of the Gutter tia jong het ahi Mother Teresa in Missionaries of Charity ahin phutdain chule vanoi gam zale som thumle thuma na atongin kum sangni le somleni chanin ato khompi sister sangli le zanga wal tan ama hon chaga gen the ho ki thu pi na ding in te se chat mo ho na ding hospice home for HIV AIDS leprosy tuberculosis TB hospital shop kitchen dispensaries mobile clinic children home le family counseling program orphanage school hospital le adang dang tampi ahongovin ahi hicha member zo sin kitep na sim te diu ama hon minim nung pen ho kithu pina nei ding hi ama ho thu tep ahi Mother Teresa in athil phabol na le chaga gen the ho kithu pina zalin vanoya ki paman sang pen Nobel Peace Prize kum sangkha jaku som sigi le ko in asangin sangni le thum kumin amanu chu Blessed Teresa of Calcutta tia title pi na umkin nahi Mother Teresa chun athil phabol adia chaga gen the ki thu pina ana adam lo ho ajena nitina chaga nilo chalo ho asang som ho awain akipi na chu vanoi mi hele pa chat sang pen ahung chang to pe jing tan ana to phat na in vanoi a hot ling jing tan nahi Mother Teresa min ta chu enjini gonji bojau jiu Albanian pawahin pa chathum pa amun ahi lo le pa chanyau cha rosebud or little flower tina ahi ama hi skopje mona ping hin Ottoman lengam sunga Republic of Macedonia achun ain sungmi te sangkha jaku som thumle li chan an chengwin chuzowin Albania anaki chon lut ki tawen ahi ama hi Nicole Drenephile Bojaujiu Bernai cha te la aneu pen hin apa chu Albanian politics lama lunglut mi ahi sangkha jako som le ko kum chun apa in anthi santan ahi ama thu simji zoograph clues in aseidan chun ignition thusim le missionary ho thusim angai nom hle jingi atin hi ama hi kum som le ni ahung hlinin missionary a chi ding le sa khulama lunglut na hin neitan heche to kelon chun nisim som lenga August sangkha jako som ni legi nin aman jong Black Madonna kiti mun thing pathin ho na mun khada ataw lain pathin ho pi na di ta achangin alengam na tongdingin kipi thing na ahin nei tan hi kum som legin ahung hlinin aman jong in ada hlan sister of Roleto missionary kiti hol achun aluta nahi hecha Roleto abe Ireland rafa hamuna alut nya patnin anu apa asu pi ho anung mu kit tapun ana to namuna chun missionary khat hi theina dingin training za chat abolin ta nahi ama ho chun English ajilun chule India gama chapang ho hilna anei jiwin ahi
sangkhat zaku som ni le ko kumin Darjeeling muna aumin Bengali paw azilin Saint Teresa school a mihlin apangin ahi Kolkata muna kum som ni tabang school ozain apangin hiche sung hin pathin na to na dingin sangkhat zaku som thum le sagi kumin kipi do na anan nejin ahi aman school a mihila apan chu nu masahle jingnan hinla Kolkata le akim vela mi vai cha gen thei ho hin khoman dan ho amu ji chun alung thima pu na na le line lin ta anejin sangkha jako som li le thum kuma bengala kil tha ji a mi him gen thei le thina man na tu ho amu chun alunga apozo pu nahi chule sangkha jako som li le gup kuma hindu le muslim ki do na kho ta an uma khopi sunga mi him thi le mang ho amu chun apona hle jingin khopi sung chu mi him hu sa za ding him om tapun agim nei hle jing nahi nisim som September sangkha jako som li le gup kuma Kolkata pat roleto convent Darjeeling muna traina ajin lai chun alung thima ko na the call within the call kiti ko no kidang ta anaza chun ama jong alunga mi vai cha gen the ho ki thu pi ding tin lunggel hla na hin nei ta nahi hiji chun aman anato sangkha jako som li le gate kumin ahin pantan Kinyaw sa tain ahin khomandan ho khial lamdang hilin Indian citizenship akilain chuphat in Patna muna Holy Family Hospital muna lole ai lampanga training course khat jong agalaki ni nahi Kolkata muna school khat ahongin chubanin vai cha gen thei mi ho dei lole mi hon athet ma jing ho gil dang cha ne ding cha ding nei lo ho ana sa dam lo ho pan pi na ahin tong panta nahi sangkha jako som li le ko kum vela panin aman ato khom pi ding khat to mi vai cha gen thei di ho helping the poorest of the poor kiti ho ki thu pi na dingin bul ahin panta ve nahi hitia na ato a again thei ha sa ho ana adam lo ho ki thu pi na zalovin mi ho sei phat le pa chat adia India Prime Minister jingin jong ha ta in apa chan a ki thu pi ta nahi Mother Teresa in pakai pathinin gen thei ha so ki thu pi dinga ei ko hin ama ho chen nagi na ding in le lo ki tup ta ka sim do a ama ho jong a hin kho wa lungsi na achan di ho achan thei na diu thei top suwa ki thu pi na pi ding hi ka lung tup cha hi alol hin thei na ding in pathin ei hlon pi nan ti hi ka taw na hi ati na hi hitia aman mi gen thei ho ki thu pi na ding sum le pai nei lo wa ka uma ama ho hin kho ka vet ting le masangal roleto konvat muna num ta kaum lai ho chu ka gel do jin ke ya din hi chi ho ngai cha na chun kalung thima ahung jin ke din thlep na kho ta ahung su do ji ati nahi sangkha jako som nga kumin Vatican permission muin aman jong Missionary of Charity sim do na dingin phalna hin muta nahi aman agil dang cha ne lo chalo mi vai cha gen the in lo nei lo ho ping sul chat mo ho aveng tup ding lo ho la na atong panta nahi sangkha jako som nga le ni kumin Kolkata khopia migen thei ha sa ho thi le mang ho adia vai cha gen thei ji a hi na di bang hi zo lo ho aum na ding in charity home khat a hin hong do in a hi aman asein gan cha le gam sathia thi koi ma ajen le ding le aboi pi ding lo min akida athet ho ka boi pia athi amang ho jong van til ho banga ngai lu na le lungsin na puling set achan diu chu kalung tup a hi hiji chun aman mi hi min an thera adei lo le akida ma jingu na pha ve leprosy ho chu phatta in ajenin Kolkata ama ho jen na dingin hospital khal jong ahong doi na hi sangkha jako som nga lenga komin khangdong chapang ho chaga gen thei nu lo palo ho na dingin jang orphanage home khat asim do in chule Mother Teresa na to na chu apan banin ahung lo hling hle jing tan van noi gam tina ama zalin chaga gen thei na dingin hom tam pi sim do in ahung ki ta na hi sangkha jako som gup le thum kumin Missionaries of Charity Brothers kiti chu ana phut do ki tan hecha chun ato khom pi ho to gen thei ha sa ho ki thu pi na ding in na sata in pan a hin laki ta ve na hi sangkha jako som gi lekhat kumin Corpus Christ Movement for Priests le sangkha jako som gi li kumin Father Joseph Longford to Missionaries of Charity Fathers a hin phut do ki thlonin a hi hichena to na ho chu ama chal pe in sangni le sagi kum chanin ato khom piu
brother mi zali le som nga atlingin sister sang nga wal do ta na hi chule mission school sangup vel hi gam zale somni to banga tawin sangkhat zaku som kul khat kumin athi le mangho panpina ding missionaries of charity home for tiran albania gama ana phut do kin nahi sangkhat zaku som kul gup kumin vanuya gam zakhat sunga ana to achal jingin mission center zangale somle segi vel anei do tawin nahi india sunga dia ke pa mana san ho khatna sangkhat zaku som guplani kumin mother teresa ana to phat jalin india government in ke pa man lopi ta Magsaysay award for international understanding kiti to check sang som nga ana pivin hi chi sumchun agramuna children home munding cho nan amang kidin nahi nina sangkhat zaku som guplani kum mama in india president dr rajendra prasad in padma shri award an pikin in nahi thumna sangkhat zaku som gupleku kumin jawaharlal nehru award for international understanding ana kisan kidin nahi lina sangkhat zaku som git kumin highest civilian award bharat ratna or jewel of india award ana kisan kidin nahi ngana nisim somni legit august sangni le som kumin mother teresa apin kum zakhat lenna melchi nan india government in train chungle van lenga free ta achi theina dingin permission api vinahi mother teresa chu kipa mana kisan tingle I will accept this nobel peace award in the name of the poor atizinahi vanuja kipa mana san ho khatna sangkhat zaku somgi linga kumin usa president ronald reagan in presidential medal of freedom award anapi nahi nina sangkhat zaku som guplani kumin Philippines based Roman Magsaysay award for international understanding award anakisanin nahi thumna sangkhat zaku som gupleku kumin ama thusim documentary something beautiful for god kiti film malcolm mclure sin anasim doi nahi lina sangkhat zaku som sagi lekhat kumin paul 6 in Pope John 13 Peace Prize anakisan sai nahi hichesum chu sang som pound ahin hichesuma chun madhya pradesh muna leper colony munding cho nan anamang kin nahi ngana sangkhat zaku som sagileni in balsan prize anakisan nahi gupna sangkhat zaku som sagileli kumin Yemen Arab Republic Prime Minister in Sword of Honor award anakisan kin nahi sagina June sangkhat zaku som sigilenga kumin mother teresa chu voice of america international women years pin award chu vai chahola ana to zalin pin ana kin nahi gina June sangkhat zaku som sigile sagi kumin Cambridge University in mother teresa chu honorary doctorate of divinity ana kisan sai nahi kuna sangkhat zaku som sigile ku in Templeton le Magsaysay award ani kisan kidin nahi somna october nisim somle sagi sangkhat zaku som sagi le ko kumama in nobel peace prize pin an kidin hiche hi check in akipin $130,000 in azui nahi somle khanna january sangkhat zaku som kulethum papal award pro ecclesias et pontifice akipiki nahi somnani na october sangkhat zaku som kuleli in Youthan Peace Award for tireless service to humanity akipi nahi somna thumna May sangkhat zaku som kulesagi in United States Congressional Gold Medal hon humanitarian and charitable award kipa man anapi vinahi somlelina sangni le somle gup kumin mother teresa chu Pope Francis in Saint title anapita nahi mother teresa in Nobel Peace Prize akisani chun vanui lam kailin hon thudo na anani yuwin vanoi le si na chamna theina dinga ep ki bolding ham tia do na anani na wa aman hitin asein go home and love your family naina kilen lang na in sungmi te lungsit in ati nahi
hi chete okilon chun amana sejin lampia gilkil dang cha ho kamua anmal them khat changthla kapia hi tingle ka kipa hle jingjin kalung awoi ji nahi hitia gilkil na chu ka oiwa sa jin hi chi jing se chu hilovin koi machan adeilo athet wa apam pai ho khotu na umlo society akuna ke paido ho hi vai chat na sangin kalung thim matong khan ka thu zoji pu nahi kalunga ha asa ka sa pen ta cho hi ati nahi chule nu oi sunga naw su thla jong hi vanoya thet pen ta le chamna su si pen chon si cho hi ki ni aji chu anu na cha naw sen chu akitha jing chu I to banga hoi si gim nei hitam nangin mi khat na tha mi khat in nang na tha ding chu to a bi a ki hi no mem Mother Teresa to bang vanoya ahung pin ki dingi gin chat om tapun John Paul in adongin Mother Teresa in hoya kona hi to bang thu ha le tha ha na ani ya mi zo sia dinga ahin khu aphal do a thilpha he zat hi bol do ham tia do na chun amanun taw na kun le Jesu Christa thla kang lo hila akilon pi tu a aneya chule Jesu mai thing le alung gillam avet jingji a hi ati na hi Mother Teresa in thuchi a hi lo le thuman tam ta ta ana sei do ho khana ikimu tu ji tingule nui seule mai lai sela ikivet tu ji di wa hi aji chu mai lai sela uma ikimu tu chu ngai lut gui ki hlun pat na hi ni na mi za khat na wa zo lo jong le mi khat be wa in thumna every time you smile at someone it is an action of love a gift to that person a beautiful things lina ngai lut na hi in sunga kon hung ki pan a hi nga na sumle pai mi khat na pi mai majin lungkim po hiti alung sungwa sum chun ki pana pe thei puwe ahin la ama ho chun nalung si na le na khotu na ngai lut na chu angai chat pen zo wa hi hiji chun na chi na chana ngai lut na chu vet sa jingin lang na nung zui sa jingin gumna thil khat chu I bol khom ting le thil lin ta ta ki bol do the hi sagina hinkho hi hello nagama kholjin na ki hin ki mai to pin ginna thil lin ta ta ka bol pun hinla thil neu cha cha ho ngai lu na lin ta ne ya ka bol do ji e bowe kuna tula ya ki chat pen ta chu TB a hi lo le cancer cheho hi ai pu in mi khat don lo dai lo wa ki koi ho ki pam pai ho ki thet ki dei lo ho hi a hi lungthim dam na ding hin lo le ajin asudam thei pun hinla pathi na ko na hung kun do ngai lut na bo chun asu dam thei a hi somna chamna hi nuya ko na hung kun do a hi buwe somne khanna ngai lut le khotuna chanding na nup le mi khat iti ngai dam ding ham ti ki thiem chu in somne ni na hinkho hi zaila banga oiding a hi hinkho hi ki ham bol na hin hiji chun sang thiemin somne thumna thilneu cha khat chunga ke ta tain umin aji chu hi che chun tha na na pi ding a hi somle lina keima Mother Teresa in na in hing na kom na ya cheng ho to ki ngai lu tu chi uwin ka ti a hi na in hing ho chu koi ham na het chet hitam somle nga na mi him zo si hin khwa ken pathin hi na kamu do ji na hi mi pha ho maha ka sop ji ting le pakai Jesu ka jen danin ka ki gel ji na hi vai cha gen thei chaga nu lo palo ho ni sia ana sa dam lo ho ne le cha ding nei lo koi man a dei ta lowa apam pai ho to hin khu kamana angai cha zo siu ka pi hi ka ki pa na pen ta chu hi tin Mother Teresa chun a sein a hi sangkha zaku somge le thum kuma rom khopia pop John Paul II to ki mutu dinga achi achun heart attack ji in ha tain ana dam moi na hi sangkha zaku somge le ko kumin khatve heart attack in aphakit in sangkha zaku somko le khat kumin Mexico a sungin pneumonia in ahin phakit in chubanin lungchang na to athu na hi chutia ata sa dam mojing ta ji chun ato muna kuna hiding lunggel anei tan hinla mi pi de sa na changjing ji in ha sa sa san ato mon chu atong jom jing in hi sangkha jako somko le gup kumin ating pi gu
collarbone akisu boin hiche mama august lain malaria na na phakit in chule alung chang heart surgery khatwei abol kit in hi nisim som na thum mars sangkha jako som kul sagi kumin achen na ina kunin akisephlun hicha kuna chu damdo zo talovin nisim nga september sangkha jako som kul sagi in aleisit hinkho anabeita nahi Mother Teresa chu athi ni kho chanin anatona Missionaries of Charity Sister Sangli le Zangawal in Associated Brothers mi zathum le som nga wal anijin vanoi pumpi gam za le som ni le thuma mission center zagup le som anei tan ahi hichi mission center ho chu atlang bin chaga gen the ho nading HIV AIDS leprosy tuberculosis TB shop kitchen nilo chalo ho wa namun children's and family counseling programs personal helpers orphanage chule school ho ahivin hichi missionaries of charity to hompi za chu sangkha jako som ko vela panin million khat awal ta nahi Mother Teresa athi ni chun India government in mihi man tam ta khat iman sa atawe chaga gen theite dinga minu man tam ta echan tawe tin lunghem pin in hapta khat thium na neiding in aphung do win ahi athinin vanoi gamjo sialam kailin tam tain ahung opuvin ahi Mother Teresa thusim cheding tam ta umintin tuni chana amin manglo dingin adam sungin na to hoi na to pha mi khoto na ngailu na min akida athet le adeilo ho zo se chu ngailu na nei tain anave kolin tuni chanin vanoin amin amang tapun nu man tam ta hi na achangin nahi akan ala za